Turabasuhuje inshuti banyuze Afrika umuherereye hirya no hino ku isi, tunabona umwanya wo kubahereza ikaze mu ncamake y'inkuru mu Kinyarwanda. Uyu mugiye kubana ni Alex. Inkuru mu ncamake mu Kinyarwanda reka tuyihere kuri ngiyi y'Uburundi. Hari urujijo ku rupfu rw'abarwanyi 80 biciwe mu ishyamba rya Kabila. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagaragaje icyo yikanga ku bantu baturuka muri Afrika y'Epfo binjira ku butaka bw'iki gihugu cya Kongo. Ni mu gihe Hezbollah yaraye yohereza ibisasu mu majyaruguru ya Israeli. Inkuru mu ncamake mu Kinyarwanda reka tuyisoreze kuri iyi ngiyi ya studio ya Al Jazeera yigaruriwe n'igisirikare cya Israeli kikayitegeka gufunga iminsi 45 idakora. Ikaze mu nkuru irambuye. Inkuru irambuye reka tuyihere kuri iyi ngiyi y'Uburundi. Hari urujijo ku rupfu rw'abarwanyi 80 biciwe mu ishyamba rya Kabila. Leta y'Uburundi niremeza cyangwa ngo ihakane aya makuru, cyakora amasoko yacu yatwemeje ko imirambo y'abasirikare kuri ubu iri mu bitaro bya gisirikare. Abishwe ngo barimo abo mu ngabo za leta y'Uburundi, abarwanyi bo mu nyeshyamba za FDLR zisanzwe zirwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, abo mu mbonerakure ndetse n'abandi. Birakekwa ko abo bose bari muri iri shyamba rya Kabila bari mu mugambi wa leta y'Uburundi wo guhuriza hamwe abarwanyi bayifasha muri gahunda yo kugaba ibitero muri iki gihugu cy'u Rwanda. Abasesenguzi bagakeka ko izo ngabo zishobora kuba zaba zishwe biturutse gusubiranamo hagati yazo. Amakuru ava i Burundi akemeza ko leta ikomeje gutoza abarwanyi, aho ngo bakeneye ingabo 50,000 ziganjemo abo mu mitwe isanzwe irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda mu rwego rwo kwitegura kurugabaho ibitero. Si ubwa mbere muri iri shyamba habonetsemo imirambo y'abasirikare, kuko no muri Gicurasi uyu mwaka nabwo hari haratoraguwe imirambo igera kuri 32 yambaye impuzangano ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagaragaje icyo yikanga ku bantu baturuka muri Afrika y'Epfo binjira ku butaka bw'iki gihugu. N'ubutumwa bwanyujijwe ku rukuta rwa X rwahoze ari Twitter, bwatanzwe na ambasade ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Afrika y'Epfo, aho ku ya 20 Nzeri muri uku kwezi yagaragaje ko abinjira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuye mu gihugu cya Afrika y'Epfo gushaka visa binyuze mu nzira zitemewe, baba bashaka guhungabanya umutekano w'iki gihugu. Iyi ambasade yagize iti leta ya Kinshasa ishaka kugarura umutekano muri iki gihugu hose. Twamenye ko hari abafite umugambi mubisha wo guhungabanya umutekano binyuze mu gushaka visa, mu gihe kandi baba baciye inzira zitarizo. Abakora ibi ahanini bava muri Afrika y'Epfo. Iyi ambasade yasabye guverinoma ya Afrika y'Epfo gukangurira inzego z'igihugu zishinzwe abinjira n'abasohoka na sosiyete y'indege ikorera ingendo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zivuye muri iki gihugu cya Afrika y'Epfo kuba maso zigakumira aba bana. Ibi bibaye mu gihe imirwano ikomeje gukara hagati y'ingabo za leta ya Kinshasa n'umutwe wa M23 mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, aho mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma yaho kandi mu mpera z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka umutwe witwaje imbunda wiyise Zari wari wagerageje guhagarika ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi. Ni mu gihe kandi umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri rusange uhorana agatotsi, haba i Kinshasa ku murwa mukuru w'iki gihugu no mu zindi ntara zigize iki gihugu.
Hezbollah yarayohereza ibisasu mu majyaruguru ya Isiraheli. Igisirikare cya Isiraheli kivuga ko ibisasu bya roketi byarashwe mu majyaruguru ya Isiraheli bivuye muri Libani ijoro ryaraye rikeye ryose, ubwo Hezbollah yibasiraga inganda n'inyubako za gisirikare. Roketi 105 zasamiwe mu kirere n'ubwirinzi bwa Isiraheli, nubwo roketi zimwe zashyitse ku ngo zimwe na zimwe. Igisirikare cya Isiraheli cyavuze ko integuza z'ibitero byo mu kirere zaraye zumvikana ijoro ryose nk'uko inkuru dukesha BBC ibivuga. Hezbollah yavuze ko yarashe ibisasu bya roketi byinshi yerekeza mu majyaruguru ya Isiraheli mu rwego rwo kwihorera ku bitero bya bombe zatezwe mu dukoresho twitumanaho tuzwi nka peja. Isiraheli kandi yakomeje kugaba ibitero muri Libani nyuma y'igitero cy'indege cyabereye i Beirut kuwa gatanu. IDF yavuze ko cyahitanye abayobozi bakuru ba Hezbollah. Libani yavuze ko abantu 37 barimo n'abana 3 bishwe muri ibyo bitero. Amakuru yacu reka tuyisoreze kuri iyi ngiyi. Studio ya Al Jazeera yigabijwe n'igisirikare cya Isiraheli iyitegeka gukora ibintu bikomeye birimo no gufunga iminsi 45. Mu rugamba ingabo za Isiraheli zarwanye zinjiye muri studio za televiziyo y'abanyakatari ya Al Jazeera iherereye mu gace ka West Bank muri Palestine, maze zitegeka ko ifunga ibikorwa byayo mu minsi 45. Umwe mu basirikare ba Isiraheli yabwiye umuyobozi w'ibiro bya Al Jazeera Walid Omar ko icyemezo cy'urukiko cyategetse ko Al Jazeera ifunga iminsi 45. Yanahise anategeka ko bafata kamera zose bagahita bava mu biro by'ikinyamakuru cya Al Jazeera. Umuyobozi wa Al Jazeera yavuze ko impamvu babategetse gufunga ibikorwa ari uko babashinja kugumura rubanda no gushyigikira iterabwoba. Yanatangaje ko izi ngabo zakoresheje imyotsi iryana mu maso ndetse zinafatira kamera zabo, ariko nyuma y'icyo gitero imodoka za gisirikare cya Isiraheli zahise ziva muri ako gace. Leta ya Isiraheli yahagaritse Al Jazeera gukora iminsi 45 mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka wa 2024 nyuma yo kuyishinja gushyigikira abarwanyi b'umutwe wa Hamas wo muri Palestine, ariko n'ubu niyemerewe gukora. Urukiko rwa Tel Aviv rwahamije ko abanyamakuru ba Al Jazeera bagaragaye bakora nk'abunganizi n'abafatanyabikorwa ba Hamas. Icyo gihe Al Jazeera yahakanye ibyo birego, igaragaza ko ari imwe mu nzira za Isiraheli zo kuniga ubwisanzure bw'itangazamakuru ngo ihishire ibikorwa binyuranye n'amategeko mpuzamahanga ikorera muri Gaza. Ciao ciao, nakagaruka, mwari kumwe nanje Alex.